kua whakapuare hia te whare e whakamaumahara nei ngā hoia Māori ki roto o Waitangi nei. He whare tēnei e tohu ana i te utu i utua ai e ngā tūpuna Māori kia te kiri raraungatanga mō tātou ki New Tiriri nei. Toko rua noiho ngā morehu o te 28 e ora tonu ana. Hei tā whatitiri te wake, nā wai i mea nui, kātahi ka mea nui ke atu te kohi ake i ngā kōrero mō ngā tore kai huruhuru i ika a whirora i te mura o te ahi nui. Kua tūwhera te tatau o te rau aroha ki te ao, he pātaka kōrero mō ngā hoia Māori. He whare a tāhua tēnei, he whare tiaki maumahara tēnei mō tā tātou nei tupuna hoia Māori. Nā, e kore tātou e wari tia mai nei. Ko Robert Baumgillies tētahi o ngā tokorua o te 28 e ora tonu ana, kaore i ārika ngā mihi ki aia mō tāna mahi nui ki te pakanga. E te morehu o te 28, e Baumgillies, me tō hoa no hoki e peniha ratapu ki hai i wātea ki te haere mai i tēnei ata. E whakahonore ana tēnei whare i ngā hoia Māori i tai ki te mura o te ahi ki ngā pai pakanga o te ao. E ai ki etahi he nui te utu o te pakanga e rongotonu ana i ēnei rā. Māori had already paid the price of citizenship. We paid the price of citizenship through the land confiscations in the land war period. We paid the price of citizenship during the Boer War period and the commitment of Māori soldiers to that conflict. 253 Te Hoka Whetua Tūmatauenga soldiers didn't return from overseas service, and 650 28 Māori battalion men also did not return. Ka noho mai tēnei whare hei puna mātauranga mō ngā uri o ngā hoia. Te kite i ngā pikitia o ngā koro me ngā kuia i roto i te pakanga. I haere toku papa ki te pakanga. Te whakatinanatanga o ngā wawata a ngā hoia hei maumaharatanga mō ake. Whatitiri te wake, te karere.